Sjećate li se što ste zadnji put dobili za poklon? Obično dobivamo ili poklanjamo materijalne stvari, kao što su čarape, boca dobrog vina ili parfem, što je super. Ali zašto ne biste bili malo originalni kada je poklanjanje u pitanju? Umjesto toga priuštite svojim najmilijima vožnju Ferrarijem ili romantičnu večeru uz Bohinjsko jezero ili možda vožnju helikopterom. To će im sigurno jako dugo ostati u sjećanju. Mogućnost da nekome priuštite nezaboravne trenutke koje će im zauvijek ostati u sjećanju je neprocjenjiva. U ponudi je čak 15 programa u 4 kategorije: turizam, gurme, sport i adrenalin, ljepota. Zapitajte se kome kupujete poklon. Nekome tko voli dobro jesti ili puno putuje, možda zaljubljeniku u sport i adrenalin ili za nekoga tko se više voli maziti u beauty i wellness salonima. A sljedeća stvar koju ćete učiniti je dati poklon, a osoba se sama može odlučiti želi li ga iskoristiti u Hrvatskoj ili Sloveniji. Mislim da je dobro vidjeti kako ova stvar funkcionira. Tako se lako otvori i onda vidimo. Svako putovanje počinje prvim korakom. Život je putovanje. Sreća je put. Ono si što doživiš, što je istina. Ovdje kada pogledamo vidimo da je dostupno preko 2200 doživljaja, što je odlično. U jednom samom poklonu više od 2200 doživljaja. Wow! Srećom, pored ovog je vodič u boji od 220 stranica koji će vam pomoći da donesete tešku odluku o tome kamo otići. Uključena je i kartica, koja služi kao novac u vrijednosti paketa kojeg ste kupili. Čeka vas još rezervacija termina, a to umjesto vas možemo napraviti mi. Ili ih sami nazovite, ili rezervirajte putem maila. Dakle, to je sve. Čeka vas još samo nekoliko dana do odlaska i razmišljanja o tome što ćete tamo doživjeti i zapamtiti. Budite dio naše priče. Zakoračite u svijet doživljaja.